Sanbonani Lochani Atobela Dumelang. And of course today I will be your host igama nesibongo uNewa kaMabuza Msheng Shabalala Thonga kaMavusa Sidaba Silifuli Wangwane. And of course today I'm joined by our wonderful guest Indoda Meseba kakhulu uNkulunkulu, which is here with us. But before that, please just like, lapho and follow our page for more updates. Kodwa okwamanje nakho ke Nkosi yami, let me just start by just breaking the ice and nginazise yena ukuthi akazazise yena ubaba lana esesayidini lethu esho ukuthi yena ongwakabani sibongo. Tell us about yourself ukuthi ubaba njengoba bahleli la eceleni kwami ubani wakabani, mhlawumbe ababukeli bayafisa ukuyazi. Sanibonani babukeli, igama lami nguThulani Isibongo Wathembela, ngihlala endaweni yaseKagiso. Ngisindisiwe, ngiyamthanda uJesu. Ngingumntana ngumfana omusha nje ophila ngokwesaba uNkulunkulu futhi omthandayo uNkulunkulu. I just want to share my story. Angazi ukuthi ngiqhubeke. You can continue. Bye. Okay, ngiqhubeke awuzulu ukubuza. Okay. So, as usazi ukuthi you came for a testimony yakho ni, we all know ukuthi uze for a testimony, and of course la uNkulunkulu asekudlulise khona, and of course take us through baba usho ukuthi uNkulunkulu usekudlulise phi, and what your testimony is today. Iphi into mhlawumbe ufuna ukuyitshela ababukeli, because someone ekhaya might be listening and of course wanting to hear into ephuma kuwena, your testimony. I-testimony yami enginayo ukuthi ngithulani mina ngikhulele e-Eastern Cape, ngalahlwa ngemncane ngabazali. Uma bengilahla umama wami lapha ngakhuliswa nje ngugogo othi wangichola kwi-dustbin, and mayengichola kwi-dustbin ukuthiwa wangikhulisa khona lapho ndakhula. Uthe mangina 9 years lo gogo washona, ogogo kwaMshengu washona. Uthe makeshona wayengeniloko engenisa isikolo lo gogo, kukuhle kumnandi, mara eyiphuzela nje kodwa wayenginakile. Ngibona ukuthi ukuba khona kwami la kulo gogo kugwema ezinye izinto. So ngingathanda ukuthi indlela bengiphethe ngayo bengijabulisa kakhulu. Uthe kushoneni kwakhe kwaqala impilo yami yangabe right. From 2000 ngaluza i-eyesight yami. Bengingumuntu nje obephila elusa inkomo, olusa imbuzi, olusa ezimvu. Bekwenze ukuthi eyodwa njengeko bengishaya. Ngifuna nje ukuchaza ukuthi kuze njani ukuthi ngingaboni. Ngishaywa ngifake esakeni. Ngifake esakeni lapho ngifakwe intelezi, khona le ntelezi elumayo impela. Fake khona kulo ntelezi leyo. Yazi ngishaywe noma kuphi sometimes. Ngizoshaya iso lelinye livaleke lingaboni. Ngishaywe yazi uthola ukuthi nokulala ngaphandle, ngoba lento mawungayitholi uyazi ukuthi cha uzoshaywa la. So into beyenzeka kakhulu kimi, ngiyenza ukuthi ngiluze i-eyesight yami. Futhi ukubona umuntu mayilala ngaphandle, ulale ngaphandle uzibona ukuthi uyabona ke la kuyafana, ayibonakala lento le, ngcono vengilala la ngaphandle. So bengenze lokho le, vengilale ngaphandle. Sometimes uthola inyoka la ifudumeze ngawo, but bengibona umusa nje kaNkulunkulu ungithwala ngiloko ngilele lapho. So ungacabanga ukuthi ngizolala lapha ngaphandle or ngizoshaywa bese kunikezwe iplate. Bekuba nzima nokuthola iplate manje ngayitholi leyo mvu leyo or inkomo leyo. So abantwana balo baba bebengakwazi, bave bathatha baswe eCape Town, bekuyimi nje olusayo la
So ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi angidlulise kuleyo mpilo. Ngiyambonga kakhulu ngoba yazi ukuma ngiyibona impilo yami ngichaza nje kahle. Uma ngiyibona impilo yami ngibona uNkulunkulu. Eyokuqala enye ngayichaza futhi ukuthi bengivelela kakhulu. Bekhona yangithi labafana khona labafana ngithi mangilusa nabo uthola ukuthi basitoti. Omunye wayive angikhame like wayemdala lapha kimi. Uthola ukuthi lento yenzeka 3 times a week or 4 times a week. It depends ukuthi sihlangana kangapi lapho silusile. Uzongikhama ngize ngingasifili nokuzifila. Mina ngiwathi uthola ukuthi mhlambe sengifile angazi nami ukuthi njani, but ngizophaphama sengasekho khona la duzane nami. Mangiphaphama sengasekho la duzane nami, ngiphaphama sekele ekude nje. Ngizophaphama ngiphethwe ikhanda and I don't even feel myself ukuthi kwenzakalani ngami. Yazi ngiloko ngiphakathi kwaleso simo, into bengizibuza yona ukuthi ingabe bengifile or bengenzani, because bengazifili nje. Into bengithi mangivuka bengivuka ngivuke ngiphethwe ikhanda. So lokho abuse lokho ukuthi ushaywe ufakwe esakeni, ushaywe uyabona, ushayela imvu engekho, hayi ukuthi wonile. Ushayelwa lezo nto le kwenze ngafikelela amehlo am aluza ilentozi, aluza ukubona, ndangakhona ukubona kahle. Ungaboni kwami kahle, ngathi ngiya kodokotela ngoba ngangibasaba labantu kakhulu. Ngangibasaba indlela ngangibasaba ngayo, kwakunzima nokuthi batshele ukuthi angisaboni manje. Ngagcina sengibatshela sengibonga ukuthi kuyonakala impela ukuthi hayi anginenkinga ungaboni. Ngashayelwa khona lokho ukuthi hayi uthi awuboni unamanga. So ngithe mangibatshela lokho kwaqala impilo yami bathi hambe kwayiwe emashelte lentozeni ema-social working. Ama-social worker ke aqala ingena indaba ndabachazela kwangona besilalela istory sami sokuthi angiboni. Ngathathwa ngasuka kodokotela, odokotela mangifika kibo ngafika sekulate vele sengingasaboni. Kodwa ngidlule ebuhlungwini bengi-experience into ezibhlungu lapha. Bengidla ukudla kwezinja, if azikho lezo nkomo bengithathwa kunikezwe izinja ukudla kwami. Kumele ukuthi nginyule ukudla khona lapho emanzini ezinja ngidle. Bathi ngiyambonga nje uNkulunkulu kulesa simo, ngiyambonga kakhulu ngoba angazi nami ngiphunyuke kanjani. Cabanga nje uphila uthola ukuthi ilahleke lento almost 5 days, awubonakali, awuzi nasekhaya. So uphile ngama-strawberry ento zalapha ehlathini, usaba nokuza ukuthi yazi ukuthi hayi vele linye iliso aliboni kahle. Usaba nokubatshela ukuthi hayi leli linye iliso aliboni kahle. So ke yagcina impilo yami nje ibanjalo. Ngafikelela ngingaboni, bangithatha lama social worker bangisa kuma shelters. You know, to move from one shelter to another, it was not an easy thing. Nokuza la ngilapha e-Eastern Cape njikajika lo ma shelter, ngaze ngeza lapha eGoli ngizwa i-direction ukuthi umama ukhona la eGoli. Mangiza la eGoli umama ungitshela ukuthi wangithola nge-rape, and mangithole nge-rape it was not easy ukuthi angi-accept. I forced myself ukuhlala naye, and mangiforced ukuhlala naye I make things zave zaba worse empilweni yami.
So ngazama ukuthi no, let me go back to shelters. You know, mawuya emashelteni ke akukho lula. Mawuya emashelteni funeke ube ne story nje esiheavy. Umele ukuthi usikhulume uthi cha anginabo abazali. But bengazi ukuthi umama ukhona. Funeke ube ne story nje esizwakala ukuthi ngingumuntu nje ubeziphilela nje ongenabazali. I remember one of the organization eyang rejector yabantu abangaboni la eGoli yathi hayi ngeke sikwazi ukuthatha, and it's not easy ukuthi bakuthathe ungenabazali. So into yami nje ngaqala ngayohlala nabantu ababhema ama drugs. Sengiqala ukuthi ngi-adjust impilo yami, ngafunda ukuphila nabo, ndafunda ukuphila phakathi kwabo, ndafunda nje ngangendlela abahandlisha ngazo izinto, ngafunda ukuba understand. And mangifika lapho life was not easy, but I saw the hand of God kuleyo situation, ukuthi uNkulunkulu unami kulesa simo. Ngazibona nje ndingathi ndinguJoseph ophakathi ejele, ngoba besithi masilele kunesponge ngapha ngathi sejele impela, ukhona isponge ngapha, khona isponge ngapha. Yingedwa nje umuntu onormal, abantu bayibhemela into zabo. But uNkulunkulu wangithwala kuleyo situation. Wangithwala ngaphuma kule shelter, kwaze kwafika into zo COVID ngisemashelteni. Mangiseshelteni lapha eWembley Stadium. Besihlala ematendeni, masihlala lapha ematendeni siphila nabo labantu. Akuphunyelwa phandle, uyacela mawuphuma noma kanjani. But kimi bese kuvuke lento ukuthi ngoba bese ngisindisiwe from 2009 bese ngisindisiwe, ngiyangasindiswa. Kufike lento ukuthi no, ngiyahlabelela man. How about ngithathe le mali ye government engiyitholayo ngiyisave, ngikhulumisana nalabantu bama shelter ukuthi ngizohlala only 6 months, ngizoorganizela indawo after 6 months. How about ngenze njalo? Yazi bavuma, ngaqala ngarecord ingoma yami ethi Find a Solution, ya ikhona lapha online leyo ngoma leyo ku wonke ama platform. Find a Solution. Khona nezinye ke uzozithola osikhethiwe. Ngayirecorda leyo ngoma cause ngafika lento ngisiphakathi emashelteni ngathi if you face pain and storm, just be quick to find a solution. Don't be quick to talk, don't be quick to be angry, don't be quick to panic. Just be quick to find a solution. So bekunalonto leyo ukuthi hayi man, umuntu kuso sonke isimo adibana naso sinaso isixazululo. Akusikuthi lempilo engene kuyo ngagcina ngiluza i-eyesight yami ngoba ngishaya ngamafushane, ngagcina ngiyiluza le eyesight yami. Akusikuthi beyingenaso isixazululo. uNkulunkulu into engiyibonile uve wangibonisa ukuthi unenjongo ngempilo yami. So ngabona ukuthi no man, lento ingathi iyangisebenzela. Ngayenza i-album, mangiqeda i-album ngathi ngiyahamba. I remember ngihamba ngiphethe isponge ngiphethe umbhede ongekho right nje, ngingenanto, ngiqala izinto phansi. Ngiphuma nje ebantwini ababhema ama drugs ngoba uthi uyaqokelela ngapha bona bayathatha,
uthi uyaqokelela ngapha bona bayathatha. Hayi ngathi okay, the only thing ezongisiza lesi sponge enginaso nalo mbhedo nginawo mangami ngiyoqasha iroom ngoba la yonke into engiyisebenzelayo ngibuyele emuva ngoba ngeke ubenze lutho lento mase iba control uyovuke ubone ukuthi yo lento lena nomuntu wakhona uyakhala engathi ungamsiza bengikhona nokubasiza abanye. So ngaphuma eshelter ekuphumeni kwami ngathatha isinqumo ngoba yazi isinqumo siyakusiza. Encourage abantu ukuthi yabona uma uthatha isinqumo ukuthi ubuye ekhaya uzofuna umsebenzi eGoli, funa umsebenzi uye kutshwala ngoba uthe uzofuna umsebenzi yekela amantombazana afuna utshwala funa umsebenzi lento othatha isinqumo sayo lento ekususile funeke wenze yona. Athatha isinqumo ngathi ngeke baphinde bangibone eshelter, angeke baphinde bangibona ngeke ngiphinde ngiye. Hayi ngempela namanje ngiyazirentela, namanje ngiziphilela noNkulunkulu. Kunento enkulu enifuna ukuyibonga ngomama. Yabona umama ngumuntu oye waba nesibindi, ngumuntu oye wabonisa ukuthi no ngizoyenza lento bengathanda abantu ngizoyenza. Wayenza lento ngoba ngithe mangibheka kufikile enhlizweni yakhe ukuthi akayenze. And ngithe mangiyifunda mina ngabona ukuthi no man ilife yami mina ngikhuliswe uNkulunkulu. Akekho umuntu ongadlula ezimene ezikanje ngaphandle ba uNkulunkulu ebenaye. Uma ngibheka impilo yami ngibheka ekaDavide ngiphinde ngichoshe napha kuDavide ukuthi cha naye manje lo muntu wakhuliswa uNkulunkulu ehlane. Now kufika lento ukuthi enhlizweni yami ukuthi umama wami uliqhawe. Abantu bangambona engathi ngumuntu walahla umntwana, ngumuntu wangazange abanendaba nomntwana. Mhlawumbe uNkulunkulu wabona ukuthi lo gogo lona insuku zakhe ori iminyaka yakhe yokuthi aphile emhlabeni i9 uzohamba ngalolo suku lo ebelazi. Because mangiyibheka uNkulunkulu ebengafuni umuntu ofuna ukuzenzela udumo ngempilo yami. Now into engifundayo ukuthi uma bengadlulanga lapha yana hayi ngeba ngingekho la ngikhona. Kunento ezingizimane njani ngikhona ukupheka. Yazi kule mali engiyitholayo yobheleba ngikhona ukwenza konke. I even fight ukuthi ndingakoloti nomuntu oyedwa emhlabeni. Noma kuthiwa ndiphakathi kwasiphi isimo I fight ukuthi impilo yami ibe ngcono. Abantu bangibona ngigqoka ngimuhle. Into engiyibonayo nje uNkulunkulu. Yabona indlela angishiya ngayo pho mama kungenze ngafunda ukuhamba noNkulunkulu. Yabona angithembanga munye umuntu manje sengithembe uNkulunkulu. If yabona ukawabona umuntu kuthiwa totally blind kukhulunywa ngami lo. And most of people but no lo muntu ukhona ukugeza abe clean, ukhona ukwenza yonke into abe clean. Akhonto yazi kukunalento ethi eBhayibhelini equote Paul athi I can do all things
not some of the things but all things through Christ. Yabona nami ngalithatha lalizwi ngathi uma ngaba angilithathi ngubani uyongisiza ngoba umuntu uyakhathala. Ngifundile ukuthi eyami impilo ngathini ifana nempilo ukuthiwa usesicikini ngapha kuyawela phambili ngemuva kuyawela. Mawungathatha istep kungachonga umuntu uthi ethi thatha istep uNkulunkulu engachonga ukuthi thatha istep uyoshona. So my life is like that, and I survive kulo mpilo leyo. Hazi ayikho into engehlulayo. Abantu bangibona like ngemuhle, bangibona nje hey ngidlule ebunzimeni. Mari lobo bunzima engibonayo ukuthi yazi umama uba wayengayenzanga lento, umama wayengangilahlanga, mhlambe ngeba ngitefa njengezinye ingane, mhlambe ngeba ngingamazi kwaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu, mhlambe ngeba ngiqhelile kuNkulunkulu ngingamazi tu ukuthi kube khona izinto athi hlehla ngoba ngakuthola ngalendlela angimbeke necala. Into engizwayo enhlizweni yami ukuthi ijoy yokwazana naloThixo asuke angilahlela kuye. Yena wayecabanga ukuthi hayi uzotholwa ngabanye abantu kanti ungilahlele ezandleni somusa. Wangikhulisa uNkulunkulu and ngibonga futhi mhlawumbe uma ngangibona ngibonga zonke izinto ezangivelela empilweni. Ngibonga yazi umuntu njengoba ngisho ukuthi usomatekisi sashumayela njengoba sishumayela lentozeni estratweni nginespeaker siyashumayela lentozeni erenkeni mashumayela usomatekisi siyomthola lapha ya esibhedlela athi nginibonile erenkeni nishumayela. Uyabona umuntu akanandaba uma izinto zihamba kahle, kodwa make phakathi enkingeni uqala vula indlebe sekethi hayi ngithandazeleni. Mhlawumbe uNkulunkulu kukhona izinto indlebe beyivula kimi, ngoba yazi makukhona into uThixo afuna ukuyenza uve akufake enkingeni avumela izimo zokushaya, and mazikushaya lezimo wena njengoba zikushaya ucabanga ukuthi kushaya wena, kanti no, kuzanywa ukuvulwa lendlebe yakho ngoba kahle umuntu uyahlupha akakwazi ukulalela right, ukuzalalele kahle apay attention ukuzingene kahle lento enhlizweni yakhe ikwazi ukungena gulu ukuthi umnyango uvulekile. Funeke abe phakathi kwesimo. Nanku uJona ngikhuluma ngoJona lo owagwinya ifish, uthunywa ngapha, yena uya leNiniva uye eTalashish. Lesi sikhathi eyangaleni uNkulunkulu ulungisa ifish, seke yaqale phakathi kwesimo manje efishini uyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ngicela ungidedele, uma ungangidedele ngizoyenza lento ofuna ngiyenze. Uyabona ukuthi umuntu uyahlupha, umuntu ulalela make phakathi kwesimo, akakwazi ukulalela kuthiwa hayi into zihamba kahle. Ngakutshela ingceku zenkosi, uyabona sashumayela lapha erenkeni kwakungonelalela lo muntu ephakathi kwesimo. Yayibona lonto nami uNkulunkulu kukhona lento ebeyidraina kimi, mhlambe bengivula indlebe mina ngibona ntoni abanye abantu bangabona iabuse, kanti uThixo wayesebenzisa lo baba
ukuthi angakhe yena wayecabanga ukuthi hayi ngenza okunye ngiyamhlupha ngiyazenzela isigqila or wenza into ayifunayo kanti uThixo usehlelweni ngempilo yami njengoba ngibona impilo yami la ngidlule khona la ngizwa khona ukuthi ngishayeke khona cha bengashayekile ngoba nongaboni kwami kuyinzuzo ngikhona ukuhamba ngiyokhonza ngikhona ukuhamba ngiye la ngifuna ukuya khona ngikhona ukuthi ngicommunicate nomuntu ngithi ngitshele nje ukuthi ukuphi give me a location ngizofika lapho ngifuna khona ndinanto yokuthi I can do all things not some of the things but all things through Christ kunalento engihlala ngiyibuza uNkulunkulu ke ngifuna ukunikeza ichance kunalento engihlala ngiyibuza uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu njengoba lo muntu wayengikhama ngimbona ukuthi lo muntu umeka sure ukuthi ungibulele ungishiya nganyakazi uma unginikeza ichance kanje uNkulunkulu yini engako ngibekele yona emhlabeni into engimbuza yona almost every day into engimbuza yona yazi ngimbuza njalo ukuthi hayi man yabona sinqoma usibani manje and this person mangibheka ilife yakhe is better than ilife yami mina ngiphila ngiyarenta la ngihlala khona mina ngiphila ngalomali engiyiphiwa ugovernment ngiphinde ngizamele ngokuthi ngiyorekhoda ngayo kodwa lona wayuvumile ukuthi ahambe mari mina uvumile ukuthi ngiphile yini lento engcono ngami yazi uNkulunkulu uyaqhubeka nje ungifaka ezimini and into engifundile nangabazalwane uthando lukhona but uNkulunkulu uyaluvumela ukuthi lunciphe ngoba efuna ukwambulela inhliziyo zabo noma ngifuna ukuthi ngithi ngiyokhonza angiyi ukuyokhonza ngoba ngithando ngiyokhonza ngoba uNkulunkulu ngihlangene naye enkonzweni yabona mangazitshela ukuthi ngiyohlangana nozibani ngiyakukhonze kodwa mina nginalento ukuthi mina ngiye enkonzweni ngoba ngiyohlangana noNkulunkulu kukhona lento ukuthi once wazitshela ukuthi bazokuthanda uthando luyaphela kodwa olikaJesu into engapheliyo ndifuna ukuthi kwisimo sami kungenze ngaphikelela ekumthandeni uNkulunkulu noma kuthiwa akangithandi nizwa ngathi akangithandi ngizwa yabona ukhona izimo uvobona ukuthi lezi zimo lezi zenza ukuthi ayi angathi akasekho lo uNkulunkulu ungaze ukhulume lo magama but ngifunde indlela zikaNkulunkulu esijulileyo ukuthi nasehlanelibi yena uyasiholela and injongo yakhe ukusiphumelelisa ngaphesheya hey amaqhawe uthi ulentoza uthi David kwakumele ngihlutshwe ukuze ngazi izimiso zakhe uthi impela njengoJakobe kwakumele ngihlutshwe nami ngizocelebrate futhi ngizoministera kumuntu ongilaleleyo ukuthi hayi mdaka baba ziningi indlela esakhiwa ngazo yazi ziningi uthi uJesu uthi nomhlabele nasehlanelibi uma ungayibamba leyo
futhi uyazi ukuthi uma uvelelwa into kungenzeka ukuthi udinga attention yakho. Hey, ndingaqhubeki ndiye phambili mhlawumbe ne question. Hey, that's very powerful. That's very powerful. And I'm sure they've learned something from istory sakho because uyajonga ubusho ukuthi kwakusecebeni. Yes. Secebeni ngempela ukuthi nje kwenzeka ngale kwenzeka ngakhona ukuze ukwazi ukuthi ukube i-testimony kumunye umuntu obukela lapha emakhaya, because if mhlawumbe ubungandlulanga in this situation ngabe mhlawumbe awufikanga kule point le usofika kuye manje ukwazi ukuthi utestify ngamandla kaNkuluNkulu, ukwazi ukushumayela usho ukuthi no, mina ngimbonile uNkulunkulu emanami, ngimbonile uNkulunkulu mina engithwala, because there comes isimo sometimes lapho mele kufika khona izimo ezinjalo bese uyakwazi ukutestify, say that God, I've seen you in my life ungithwala, because for a finished product ukuzivele it has to be processed. Yes. Mele kube khona i-process ukuze kube khona i-finished product. So ngiyazi abantu ababukela lapha emakhaya, for sure someone wanted to hear this testimony azi kahle ukuthi okay, what happened, and sebathola clarity, and yeah, ibe khona clarity in whatsoever esuka yenzeka. And in hearing your story ukuthi from 2000 uluze i-eyesight yakho, yeah, washo ukuthi impact kanjani, but like what can you say to someone uhleli lapha emakhaya, probably uhleli and abanye basafuna ukukhonza, omunye uhleli emakhaya uphelelwe ithemba, because uma ngabe kudlula izimo ezikanjena kuye kufika isikhathi la uvele khona uphelelwe ithemba ungazi nokuthi uthini, umthandazo uyaphela phele kwasani, ungasazi nokuthi izwi lifunde or whatsoever. What can you say to someone ondlule ezimeni ezinjalo, probably someone is depressed emakhaya? Yazi kumuntu olapha emakhaya into esingayisho mlaleli mbukeli wethu, ungakuthathi kancane into uNkulunkulu ayenzayo ku lithi iBhayibheli, uma kufika izimo, uma ufikelwa zinkinga, lithi iBhayibheli rejoice. Hey. Thokozani manifikela lezo nkinga. Uyabona, it's not the end of your life. Uma ubheka impilo yami, hayi kahle emela ukuthi angekho kasemhlabeni. Emela ukuthi kahle angekho kwala, angibukelwanga nanguwe mlaleli. Kodwa ngenxa yokuthi ngiye ngaphikelela, ngangamameli inhlungu kodwa ngaphikelela, kukhona ukuthi uvume ukuthi wakhiwe nguNkulunkulu, ngoba kulesimo nami engikuso, kulesimo engikuso mina ndingabona, ngiyazazi ukuthi bengazi ukuthi ngiyogcina ngihlabelela, bengazi ukuthi ngiyogcina ngishumayela, bengazi ukuthi ngiyogcina ngithola ispeaker ngishumayeza abantu babuyele kuJesu, bengazi ukuthi kuyowenzeka into eziso. Yabona umuntu makakhiwa akakhiwa kamnandi, wakhiwa kabuhlungu. Ndifuna ukuthi nawe xa wakhiwa funeke ngobona ngathi unama challenges, yazi ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni umhlaba wawungekho esimeni, and izinto manje ubona ngathi azibukeki kahle. Lithi iBhayibheli umhlaba wayengekho esimeni, wawungabukeki. Ungenzeka ukuthi kukhona into ongazithandiyo, hayi lalela mntaka baba, nomhlaba wawunjalo wawungabukeki. Nempilo yakho kukhona izinto ozibuka othi mawubheka hayi mana kuhlangana, wawungekho in order uNkulunkulu. Kodwa kuthe maqala kufaka uNkulunkulu, yayibona lento le, uthe maqala ndamkela ukuthi uNkulunkulu engene enhlizweni yami, ndimvumela, ngoba yena mawumvumela uqala ukuqonda ukuthi hayi manje ngiyakhiwa la, and kufike nakuwe sohlabelela nalomhlabelelo othi nasehlale libi yena uyasiholela. Uphinde futhi ukhulume njengoDavid uthi kwakumele ngakhiwe, ube khona lothi
umhlabeleli futhi othi uyondinqanda ngenhlupheko. Uyabona lo mhlabeleli kusuka uthi ke mntaka baba once waqhela kuJesu kuba nzima ukuyiqonda le ndaba. Akumelanga ube kude kunoJesu, funeke usondele kuJesu. Yazi lithi iBhayibhile acquit yourself to God. To acquit is to be a closer person to God. Ngamanye amagama ujwayelane noNkulunkulu, ube nokuthula naye, ungahambi kulomhlaba kaNkulunkulu ungena kuthula naye. Cabanga mntaka baba, ngiphile endlini yakho, anginandaba nawe, I don't care about you. Uyofila kanjani? Into engincenga ngayo ukuzuzi understand, kudingeka ukuthi usondelane noNkulunkulu, ngoba nguyena ozokwenza ukuthi uunderstand lenkinga okuyo. Uma ukhalile uyawuduka, abantu bayawudukisa. Yingakho nami ungibona ngimile nje isiphambano, ngimile nje uJesu, ngihamba nje nguJesu. Yazi njengoba ngihamba ngiyi-1, khona enye day ngitshayiswa imoto. Uma ngitshayisa le moto ngithi yazi bacabanga ukuthi ngizostopha ukuhamba ngiyi-1, ngiqhubeke. Yaphinde yangitshayisa okwesibili, ngaqhubeka. Impilo ayifuni uyincenge, ifuna kube yiyo encenga wena. Funeke uhambe ube ngaphezulu kwempilo, ungabi ngaphansi kwempilo, ngoba thina siphezulu kolawulo, siyalawula. uThixo wasipha igunya. Ngamanye amagama uma ngaba uma ngaba uvelelwa uzizwa ngathi you are down mntaka baba, hayi sukuvuma ukuba down, yilwa. Awu uyazi ulwe ngokukholwa. Yabona angeze uthi umhlabeleli akukho uJesu angeka kulungisa, anasikho isikhali esiyomelana naye. Hey, sinqoba ngoNkulunkulu man. Yazi abantu baphethe just a small information about a human being, but uNkulunkulu uphethe a full package engeke yafundwa ngabantu. Yazi khona imfundo efundwa ngabantu, uthola ukuthi ngamaZulu anomlando kaShaka, uthola ukuthi ngamaXhosa anomlando wabo, but uNkulunkulu uphethe the full information ngomuntu. Andifuna ukuqambisa amanga. The only person ongakunceda kuleso simo nongenza uunderstand nguThixo, ngoba nami ngeba ngakudala ngazibulala ngoba ngabona ukuthi uThixo wangibonisa ukuthi yabona bakuzamile babulala kodwa bakhonanga. Kusho ukuthi lezo izama ukuthi uzibulale ngeke uyikhona. uNkulunkulu wayinqaba ngaze ngabona ukuthi angeke ngiyenzele, ngabala izinto engidlule kuzo njengoba ngikubalela mlaleli. I remember abanye abantu bengibambile bengifaka amanzi ngempumulo, bewathela ngempumulo. Esesikhathi bathi bayangelapha kanti bazama ungibulala, ngafenta kuthiwa kabiza iambulance. Kwakuse Cape Town lapho, kwabiza iambulance lapho. Mayibiza iambulance kuthiwa ngavuka, and mangivuka mina ngivuka ngithi bangishayile vele ngoba bengizwa amapain, ngingawazi ukuthi amapain kanjani. Kanti uNkulunkulu bathi hey wena uvuke kanjani, sicabanga ukuthi ufile. uNkulunkulu kunento engimbuza yona, ngifuna ukusho pha kumlaleli njalo ukuthi uNkulunkulu wangivumela ngavuka kuze kubonakala nami ngizwe ukuthi angizifili.
hey this thing one day uNkulunkulu uyonambulela ababukeli. One day uzoyihlangana naye ezulwini lento engishoyo. Uhlangana naye testimony eyidlala. Okwamanje ngisakupha nje okuncane. Ngifuna ukuthi ke uma ngaba ngidlulile mina nawe uzodlula. Kangakanani wena makudlule mina. Ngikhona kanjani mina ngingaboni ukuphila. Wena ube so give up ufuna ukubulala ukuzibulala. Ungalingi uyenze ilahle leyo ntambo. Kukhona impilo engcono uNkulunkulu asibekele yona. Yazi ngangihamba ngamabhluku adabukile. Naleli suit engiligqokile ngiliphiwe. Ungibona ngemuhle nguThixo ngiphileyo. Yonke into enginayo nje ngiphiwe. Mawungangena nje roomini lami kukhona yonke into. Konke ngiphiwe nguNkulunkulu. Now uNkulunkulu kukhona uhlelo oluhle analo ngawe. Ungabheki le pain yesikhashana. Ngoba lento yesikhashana izondlula. Naloko akushaywa kwami kwandlula. And ngiyakubona ukubaleka kwakho. Ngoba kwakukhandwa mina and ngiyayibona into ekhandwayo uNkulunkulu. Amen. Amen. No, that's really a powerful story. As sizwile emakhaya ukuthi ubaba testimony akujongoba sekasho ukuthi sondelana noNkulunkulu. I-advisor siphayo nale usondelana noNkulunkulu because uNkulunkulu uyena yedwa umuntu who can heal a person. Uyena yedwa umuntu okwazi ukubuyisa umuntu nalapho sabona kahle ukuthi akusabuyeki khona. Phela nje into emele uyenze just usondelana noNkulunkulu. And unfortunately ke babukeli we've came unto ukuthi i-end episode yethu yanamhlanje. And hey Nkosi yami, this was a very powerful story. Ngiyathemba ukuthi bakhona lapha emakhaya umuntu obekahleli obeyangasazenze njani. Ngiyathemba ukuthi useyazi manje ukuthi sondelana noNkulunkulu. uNkulunkulu uyena yedwa impendulo yethu emhlabeni khona. So nje siyabonga baba ngokuba khona namhlanje. And yeah, just the only thing esingayenza njengamanje ukuthi sivale nje ngomkhuleko. Ubaba angasithandazela nje kancane sivale inkonzo ngomkhuleko this episode. Thank you. Asithandazeni baba wethu ongcwele, baba wethu onamandla ophilayo, wena ophila ngunaphakade, wena wazi umlaleli. Mina ngakhuluma kukhona abangakhuluma ezingaphezulu kwalokho. uNkulunkulu Nkosi yami nababantu bakho nako wakwenza kimi. Baba ngiyakhuleka egameni lika Jesu. Khulekela lo Nkosi yami osekelahlwe ngabazali, osekelahle ithemba. Baba wethu ongcwele uthe wena onethemba kuwe angeke ashabalale. Baba wethu ongcwele wena uNkulunkulu okwazi ukuvusa umphefumulo. Waguqa kumuntu waphefumula. Phefumula impilo phezukwabo. Baba wethu ongcwele abanye abalali sasiyakhuleka ngegama lika Jesu. Hayi baba bonakala ungavumi ngempilo zabo. Wena wadala izulu ungahlulwa yini ukumlanda loya. Baba wethu ongcwele sikhuluma amandla empilo ezwi lakho. Ungavumeli isitha simovakhame. Siyazi ngalokho baba uphilile umlaleli, uphilile umbukeli, uphilile loya ohlazi kuyithe, uphilile losesibhedlela, uphilile ngegama lika Yesu elingahlulwa lutho. Ayawuhlulwa, ayawuhlulwa lutho. Ngalalela baba ungavumeli lesasimo sibe phezu kwakhe. Uthilo wena wathi ngeke uvume ukuthi Nkosi yami sithabalale uyoba nathi.
uthe siningi inhlupheko zolungileyo umkhulula kuzo zonke. Waphinda wathi siningi inhlupheko zongalungile kodwa ayikho iassurance. Baba wethu angcwele, buyisela abantwana bakho nalabo abalambele wena nalabo bebekude kunawo ngegama likaJesu. Qinisa labo bakholwayo, ubaqinisa okholweni, nalabo badangele emoyeni egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen. Thank you so much, and thanks for tuning in, Babukeli. Until next time.